Staroga čovjeka, takva sramota nije bre. Daj stari rekordnika što je Kome ti vičeš? Kome si ti vreca? Kome se vreca? Izvinjavam se, Nego ti! Možete ga neka prođe! Ja znam i radite svoj! Ti čovjek zovnite toga frajera, toga mangupa iz opštine koji je vama naredio! Neka dođe taj frajer! Neka dođe taj mangup, brate, ovdje da stane pred nama! Ja dolazim ovdje kulturno, pitam svaki dan! Da li mogu? Ne mogu! Kršim zakonca, to što ne saziva sebe! Zašto sebi dozvoljavate? Zašto tog čovjeka koji vama to naređuje? Budite, nek on dođe ovdje pred nama. Misliš? Ne možemo ovako! Nek se taj čovjek pojavi ovdje, ne Misliš? Tražimo da mjesec! I sad ne možemo! A nismo ni mi bagavci! da taj čovjek dođe ovdje, nek se obrati, nikoga ne možete. Vi budite neka se vrati, neka se obrati. Šta me gledaš? Ajde, pićemo. sad si na pićemo. Davore, nema moli, dođu vam, Davore, dođu vam, moli, dođu vam, Davore, dođu vam, pićemo, moli, Što radite? Vidite, vi se radite. Vidite. Smeće! Ljudi, samo pola! Smrade! Ne možemo, nećemo na silu! Ovo je najstariji odbor, poštovanje, vaspitanje, da čovjeka puštimo unutra. Tražim čovjek, razumijete li vi što mi tražimo 2 mjeseca? A ti teško to sparati s ljudima? Ako mislite da ste neka sila, niste nikad. To i ne vodite, idemo na tu for. Samo da me ubiju. Da mislite, vi se počnete radi po zakonu. Dajte, ispoštujte nešto. 2 mjeseca vas molimo nešto i vi dalje čutite. I moramo da se guramo samo umjesto da vi to možete prekratiti. Mislite da ste neka sila. Vi to možete da kažete ljudski pošteno, ono što ja garantujem u tvojoj duši da imaš poštenje i da nije da ispoljavaš nešto drugo mimo svoje volje. I ja to razumijem. Ali i sve ima svoj kraj. Morate jednom stagnuti i petlju stisnuti i reći, ljudi, nećemo sa tim narodom poštenim mišljima ovdje ovako obračunavati. Razumijete? I vi ostaćete zapamćeni kao čovjek tasta. I još nije izvučen.